There we have it. Dr. John D. Lawrence Tarok. Sir, grabe ka famous imong apelido. Dula mo ni, tigunsa mo ni J. Tarok, sir. Basin siya kailan ako. Kanan Medyo ko na, kailan sa sir. ako, ano. And Yes. also with history, no, katong Huk Balahap na si Luis Tarok, di ba? So, rebelde, makulbaan po tayo nga. Kato, sir. Basin wala na to kailan mo. Okay, sir. May nung June Tarok. No? Di ba familiar kaayo nga ko ano? Yes, yes. What do you love most about your work, sir? So, sa introduction, no, work ko sa Isaka Rehab Center. So, one of the things that I love about the work is that ang sa amo man good, since special community siya, dili lang siya ga-focus sa like the regular disease nga 3 days, 7 days nga treatment. I-admit. It's a minimum of 6 months nga treatment. And basically, we are trying to point out the totality of the person, like making sure nga we are giving the chances to our residents among tawag sa among mga patients dito, nga by the end of their treatment, mugawa sila sa community as a new person, like as a someone nga, kumbaga functional, o dili i-discriminate, dili maka-feel nga discriminated sila sa atong society.